reka mbaheze urundi rugero nk'abantu bakunze gukora kuri station ahantu bavomera amavuta essence ubundi kuri station n'ahantu umuntu wese yisanga iyo afite ikinyabiziga n'udafite ikinyabiziga bashobora kumutuma akaja gukura essence. Rero hari ahantu kuri station nta muntu hejejwe kugira ngo hagere, kuko n'ahantu hose haremewe kugera umuntu wari we wese. Ko muri supermarket n'umuntu wese n'ubwo utabifite ifaranga uzugera muri supermarket. Ariko tuvuge nk'umuntu uri muri douche ari koga, nuvuga ngo douche ntabwo yemerewe kuja nk'umuntu wari we wese, yemerewe kuja nk'umuntu. Ntabwo uri muri douche ngo uhamagara abandi bantu ngo nibaze ngo bagusanga, cyangwa umuntu yamaza muri douche yamakoma ngo gusange muri douche. Oya, nukuvuga ngo haba hariho ahantu umuntu agomba kuba yisanga wenyine, hakaba n'ahandi hantu abantu bose bagomba gusanga abandi. Sawa, twongeye kandi kubiyegereza bakunzi ba Channel Nkuru TV, twongeye kandi kugaruka. Twababwiye ko tutazadutinda, turi hafi uri munsi kuko twabisezeranye. Rero dukomeje kubashimira, tuzahora tubashimira mu gitondo na nimugoroba. N'abandi batari twebwe n'abazobashimira kubera yuko mukora ibintu byiza abadukurikira, kubera yuko iyo mudukurikiye turishima, iyo mudukurikiye byongera kandi kuduheza imbaraga zo kongera kandi gutekereza kubazanira ibindi biganiro. Dukomeje kubwira abadukurikiye nabo bwa mbere, turabararikira kugira ngo tubana umunsi mubonye ibiganiro uko bihaje muza mubireba bifitemo agaciro kenshi. Twababwiye ko intego yacu cyane cyane tuvuga hejuru y'ibijanye n'ubwenge, uburyo tugomba kwiteza imbere mu bijanye n'iterambere ry'ubwenge. Tuzadukora n'umwiyobokamana kuko nabyo ni by'agaciro kuri twebwe. Rero mwegere kugira ngo tubane muri kino kiganiro. Dufite ikiganiro kigufi cyane ariko kirize kutumarira umumaro twese. Dufite ijambo rivuga ngo ubwenge nk'igishoro cy'umubumbe w'isi. Ubwenge nk'igishoro cy'umubumbe w'isi. Umunyabwenge akenshi azaryama mu ntambara. Iyo umunyabwenge ari mu ntambara niho azaryama, ariko mu mahoro umunyabwenge aba maso, arara yicaye. Kubera yuko abenshi uzusanga mu bihe abanzi bashobora kubatera bababonera inzira yo kubageraho, o kubashakira uburyo bashobora kubafata, babafata igihe hari mu mahoro, kuko niho babona inzira yo kugira ngo babagereho. Ariko akenshi iyo abantu bari mu ntambara, ahantu hose haba habazitiwe, habafunze, haba ari ingabo zirinze imipaka, haba ari ingabo zirinze umukuru w'igihugu, haba ari ingabo zirinze agace kari kuberamo intambara. Ni ukuvuga ngo igihe cyo mu ntambara haba hariho uburinzi. Ariko abanyabwenge ibo baryama igihe cyo mu ntambara, kubera ko igihe cyo mu ntambara haba hariho abandi badafite ubwenge, haba hariho abandi nabo badatekereza nk'uko batekereza ariko bari maso. Rero twashatse kubabwira ngo turavuga hejuru y'ubwenge nk'igishoro cy'umubumbe w'isi. Isi ikubiyemo n'ibintu byinshi, ariko iby'ingenzi bikubiyemo mu bijanye n'ubwenge. Kuko nari mbabwiye ngo umunyabwenge agomba kuryama igihe cy'intambara, kuko iyo uryamye igihe cy'intambara uzuryama ariko uri maso. Uzuja mu nzu ariko ukamenya ngo ndaryama amasaha 2, iya gatatu ngomba kuba maso ngategera ibi kuvuga hanze, ibiri kubera hanze, ukaja ku binyamakuru ugasoma ukamenya aho bigeze, ukumva ugategera amaradiyo kugira ngo wumve aho bigeze. Ariko mu mahoro abenshi nico gihe uzusanga baza bata aduyizi binjirana, baza bata umurongo, vision yabigashira, kuko iyo bageze mu mahoro bararyama bagasinzira, umwanzi akanza akabinjirana. Ya hari igihe nabonye
ndabaheza umufano cyane cyane nk'abantu bakunze gukurikirana amakuru. M23 itangira yagiye isaba amahoro ku buyobozi bwa Kongo, ikababwira ngo turashaka yuko twaganira tukicara ku meza, kubera yuko igihugu cya Kongo cyari kizi ko kiri mu mahoro. Ibo bakomeje kumva yuko ibiganiro atari ngombwa, bumva yuko bokomeza kuba kwizima ritabemerera yuko boganira. Noneho basinzira bibwira ngo bari mu mahoro, ariko kubera ko batemeye ibiganiro, ndora ubunyine ni nkaho babumva botekereza ibiganiro kandi bitagikunze. Ariko umunyabwenge muri cyagihe hari mu mahoro, cyagihe bari bafite aho bohurira, cyagihe bari bafite icyo bosabaniraho bakumvikana, cyagihe bari bafitemo ijambo ribasaba ngo turashaka yuko twoganira, nico gihe bari kuganira hakaboneka amahoro, kuko hari mu mahoro nyine. Ariko nkubu nyine mu ntambara biragoye, haba harimo condition, haba harimo imyanzuro, haba harimo guhuzwa kwinshi, bari imyumvire itandukanye. Rero umunyabwenge mu gihe cy'amahoro agomba kuba maso. Igihe cy'amahoro nico gihe iwe atagomba gusinzira abandi baryamye, kuko iwe agomba gutekereza cyane, kuko abandi ico gihe nico gihe n'abanzi bazabinjirira. Rero bavandimwe, iryo jambo narindikuye ku ijambo rivuga ngo natwe nk'abatuye isi hari ibintu byinshi tuzatugeramo ugasanga umuntu ari degemze, bigatuma umuntu ata inshingano, bigatuma umuntu ata umurongo. Ugasanga nk'abantu bagiye bagera mu bihugu bitandukanye mu migabane, tuvuge nk'abantu bari mu Buraya abenshi cyane, bashika mu bihugu biteye imbere biri mu iterambere, abana bo kwiga bakagera ku rwego rukomeye, bakaba abantu bakomeye. Yamara gushika muri company yarya agahaga, umwana ashira ifaranga kuri konte, n'ababyeyi bashira ifaranga kuri konte, akumva aranyuzwe kuko ari mu mahoro. Ariko ico gihe ni ukuvuga ngo aba yayishora mu ntambara y'ejo hazaza, kuko ejo hazaza hari mu yindi strategy uyu nguyu usinziriye none mu mahoro atazabasha gufata. Dufashe aba bana, dufashe urubyiruko, dufashe abashoboye, ubu nyine twari dufite occasion nyinshi, abari mu bihugu bitandukanye bafite ubushobozi bakagombye kwigisha urubyiruko. Ni mu kubona akenshi umwana arangiza mu wa 8 kubatuye mu migabane itandukanye barabyumva, cyangwa se abatuye mu bihugu bitandukanye bya Afrika, yarangiza nko wa 8 agiye kwinjira mu wa secondaire, ukumva umwana araretse amasomo kandi akareka ubushobozi butashize, ahubwo akareka kubera imyumvire y'ahantu ngo naje ngomba gushaka ifaranga, ngomba gukora. Oro ntazi ukwejo hatazokoreshwa arya amaboko yazakoresha, kuko akenshi ibyo dukora none sibyo bizokuba kwejo. Nimba uyu munsi habonetse mujengo w'inzu ahantu bari kubaka mujengo, ejo izoba yuzuye, kandi iriya nzu nizoba yuzuye tuzongera kandi kuyibomora kugira ngo twongere kandi dutangire tuyubake, kugira ngo haboneke abakozi bakora muri kuri irya nzu. Irya nzu kubera ko dukoresha amaboko, karya kazi k'irya nzu yaza yubakwa none, ejo kazaba gashize. Abakozi bakagombye kubaka irya nzu uyu munsi, ejo ntibazo bakicuzuye, bazaba babaye abashomeri. Rero iyo umuntu adashakisha ubwenge agakoresha ibintu bijanye n'imbaraga bisanzwe, ni ukuvuga ngo ejo hiwe byanga byakunda hazamugora. Abenshi baravuga ngo ese abize n'abatarize bose bakora kimwe. Umushahara siyo werekana umuntu wize, oya. Kuba muri office ntivyerekana umuntu wize, oya. Ahubwo umuntu wize ni imitekerereze itekereza
n'ibyo abandi batabakora iwe akabikora, agatekereza agafungura kampani nini, agatekereza agakora ibindi bikorwa bikomeye, ariko biva muri bwa bumenyi, biva muri bwa bwenge, biva muri bwa bushakashatsi, biva muri kwa kundi kubana n'abandi muri sosiyete, biva muri kwa kundi kuja mu mahugurwa atandukanye y'amashuri, abaja muri college, abaja muri university, abaja ahantu hatandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ashakisha ubwenge ababaye igishoro c'umubumbe w'isi. Nimbisi abayituyemo ni benshi, ariko umubari w'abanyabwenge ni mukeya kuruta abafite ubwenge busanzwe. Kuko iyo umubari w'abanyabwenge uza kuba mwinshi, ni ukuvuga ngo buri muntu wese abafite nk'indege yiwe, ubu nyine mbamaze gukora indege yanje, ubundi abafite imodoka yiwe, ubundi abafite, ni ukuvuga ngo imamzuka mu gitondo ngatekereza gukora ikintu gishobora kungeza nshobora kugera. Haba nibarabara ditujana mu mahanga, iyo tuza kuba twese dufite ubushobozi bw'ibitekereze bw'ubwenge, umuntu yoza abyuka mu gitondo akamayiremera ibarabara rya gashika agomba kusha. Ariko hagati y'ibyo ngibyo tugomba gushakisha ubwenge, tugomba kuja mu mashuri tukiga, tugomba gutoza urubyiruko kwisanga mu ihuriro ry'andi matsinda kugira ngo bamenye ubumenyi. Kuko iyo umuntu yitwa umuntu igihe habaye kumenya yuko ari umuntu. Iyo umuntu bamubaje ngo ese witwa nde, arasubiza ati nitwa runaka, uko runaka, uturutse he, uvuka hehe. Ni ukuvuga ngo urya muntu baba batangiye kumenya orientation yiwe, baba bamaze kumenya imitekerereze yuko yamenye uwo ari we, yamenye uwo havuka, yamenye naho aturutse. Rero natwe twakagombye gushakisha ubumenyi bwaho tugomba kuba, ubumenyi tugomba kuba dufite none, tukamenya n'ubumenyi tugomba kuba tuzogera ejo, tukamenya n'ubumenyi tuzogera ejo bundi hazaza. Kuko ubumenyi bwa none buratandukanye n'ubumenyi bw'ejo. Ndabaheza urugero, nkunze gutanga ingero cyane nk'abantu bakunze gukoresha za telefone zifite za WhatsApp. Mu myaka ishize ya kera twakoresha gusaga telefone gasanzwe ko guhamagara. Iri korana rya WhatsApp ntiryari rihari, ariko WhatsApp iza mu kindi kinyeja. Umuntu wari uzi gukoresha kajya telefone gatoya, kuvuga ngo atarakomeje kwitoza kuja muri sosiyete, kuja mu ihuriro ry'abandi bantu benshi, biragoye yuko yamenya gukoresha WhatsApp. Rero niko n'ubwenge bumeze. Twakagombye kuba maso, ubu nyine turi mu mahoro, byakagombye kuba maso mu gihe ufite ubushobozi. Iyo tuvuze maso, ntabwo tungo twatanze ingero z'igihugu cya Kongo, nuko ari cyo ubu nyine kiri mu maso twese turi kubureba. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite ubushobozi, nico gihe akagombye kuba maso, nico gihe akagombye kwiga, nico gihe akagombye kujana abana ku ishuri, nico gihe akagombye gushora imbaraga ziwe zose kugira ngo abamukomokaho n'abandi bose bavukana bagira ubwenge bw'ejo hazaza. Kuko niba mfite ubwenge none, ejo sinzaba mbufite. Mu nzira zigera kuri 3. Inzira ya mbere, hariho kutagirirwa amahirwe yo kugezwa muri cagihe. Ariko niyo watosheje abantu benshi, mwese ntimworangiriza rimwe. Kuko uyu mubiri twambaye ntitufitiye garanti tuvuge ngo mu kwezi gutaha buno bumenyije mfite butunze bano bantu, ejo buzaba batunze. Ariko icerekana umuntu w'ubwenge, icerekana umuntu ufite ejo hazaza, azafata bwa bushobozi bwiwe amaze kugira akabushora mu bandi, kugira ngo ejo nawe n'igihe atazaba hari bazafate cya gishoro yabashoyemo nawe bagishoremo abandi. Rero turasaba kugira ubwenge nk'igishoro c'umubumbe w'isi. Hari abana ukunze gusanga ku mabarabara, bakunze kubita amayobo, abandi bamwe urumogi, bamwa ibindi biyoga bitandukanye, baba mu bintu nyine by'ibiyoza bwenge. Muri kategori y'abari abana biragoye kandi biteye ishavu kuvuga ngo mu kinyejana cya kiza cejo kugira ngo hariya no muri amabarabara bisange ngo bazayisangemo, biragoye. Ariko iyo umuntu ari umunyabwenge, yarinze imitekerereze, yarinze capacity yiwe, akagerageza kuyigisha, kugerageza kuyishakira icirya, nuvuga ngo
ubwenge cyangwa se ubwonko burya igihe wabujanye ku buteko gushaka ikintu ugomba kurya. Iyo umuntu agiye ku ishuri ni ukuvuga ngo ubuzanye ibyo kurya bigaburira ubwonko. Ni ukuvuga ngo ubwonko burya icyo wagiye gushakisha cy'ubumenyi. Rero kugira ngo ubwonko bubashe kuba buhagaze neza nuko tubasha kuja gushaka ibintu bidufitiye akamaro ejo hazaza. Hari abandi bantu uzusanga badatekerereza uzabatsimbura mu bijanye n'icyo afite. Nimba wewe waragize ibahati ukiga ukiyigisha ugashaka ifaranga ugapagasa ukarara hanze ukikorera imizigo ugashaka uburyo wakwiga wenyine ugahangayika, none agafata urya mubabaro yakoresheje kugira ngo yige, none agashaka ngo n'abandi bari munsi ngo nabo bazawukoresha. Ni ukuvuga ngo kurya ubufashe urugingo rwawe rumwe uburugize urugingo uburutaye mu mwobo. Ni ukuvuga ngo ubufashe urugingo rwawe rumwe ubugwikuyemo uburuhambye. Ni ukuvuga ngo nimba wewe warakoze ibintu birushije kugira ngo ugere kuri biri ariko akaba ukoresheje ubwenge, wakagombye gushaka ubundi buryo kubera ko wize abandi bagera muri bwa bushobozi wagezemo badahangayitse. Rero bavandimwe, turifuza yuko abantu bagira umwete wo gushaka ubumenyi wo kwiga, bagira umwete wo kongera kandi gutahura uburyo bagomba kuba ahantu bafite ubumenyi. Reka mbaheze urundi rugero, nk'abantu bakunze gukora kuri station ahantu bavomera amavuta, essence. Ubundi kuri station n'ahantu umuntu wese yisanga iyo afite ikinyabiziga n'udafite ikinyabiziga bashobora kumutuma akaja gukura essence. Rero hari ahantu kuri station nta muntu uhejejwe kugira ngo hagere, kuko n'ahantu hose haremewe kugera umuntu wari we wese. Nko muri supermarket ni umuntu wese n'ubwo utabifite ifaranga uzugera muri supermarket. Ariko tuvuge nk'umuntu uri muri dushe ari koga, nuvuga ngo dushe ntabwo yemerewe kuja nk'umuntu wari we wese, yemerewe kuja nk'umuntu. Ntabwo uri muri dushe ngo uhamagara abandi bantu ngo nibaze ngo bagusanga, cyangwa umuntu yamaza muri dushe yamakoma ngo gusange muri dushe. Oya, ni ukuvuga ngo haba hariho ahantu umuntu agomba kuba yisanga wenyine, hakaba n'ahandi hantu abantu bose bagomba gusanga abandi. Ubwo rugero nari ndukuye hehe? Iyo umuntu afite ubwenge azamera nk'umuntu uri muri dushe. Nuvuga ngo wa muntu uri muri dushe akenshi ibyo akora abyitekerezaho, ibyo akora akoresha imbaraga ziwe. Nimba afata yoga mu mutwe, yoga amaguru, yoga hehe, ni ukuvuga ngo akoresha kapasite yiwe kugira ngo yikureho ubucafu. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite ubwenge azagerageza gukora ibiturutse mu mutwe we n'indi mitekerereze, bakarema n'ibindi bintu bitari bihaba kugira ngo bibeho. Niyo mpamvu muza mumva ngo runaka yatekereje kugira kino kintu. Nakaza mbona kenshi abantu batuye ku misozi miremire y'Umurenge, kuko nje ndi umunyamurenge. Abantu batuye ku misozi miremire y'Umurenge hari ukuntu bajya kugira muragiye nk'inka bagafata igiti bagashinga ubushingo bukavamo umuriro ukaka. Wakoresheje n'igiti cyumye mukagishinga neza pore mukagenda cyarwa kikavamo umuriro. Ni ukuvuga ngo ya mitekerereze wa muntu wamubwiye yuko igiti gishobora kuvamo umuriro, wa muntu yagazuye ibitekerezo, yakoresheje ubwenge, yakoresheje ubuhanga. Natwe byakagombye kudusaba muri no si tugezemo, mu bihugu tugezemo, twakagombye kuba dufite ubwenge bwo gutekereza n'ibindi abandi batatekereje, kuko nimba utekereza ikintu ukagikora abandi bakagukurikira inyuma bazagweza agashiro, kandi abari inyuma yawe bazaba bafite umusaruro. Rero hari akandi kantu kaza gakunda kuba cyane ku bantu bakunze kuba baja mu ishuri. Akenshi usumoni iyo abantu bari mu ishuri bari kwigishwa, ugasanga umwana umwe ntaco bimubwiye gusoma, kwiga, gukurikirana umwarimu, ukabona ntaco bimubwiye, ari mu byiwe. Wamubaza ati uvuye ku ishuri? Uvuye ku ishuri, yego. Akarambika ibikapo byiwe, ibitabo byiwe, avuye ku ishuri. Nuvuga wa mwana yahagurutse mu rugo agiye ku ishuri, ariko imitekerereze yiwe
ntabwo yigeze ihaguruka mu rugo, imitekerereze ye yasigaye mu rugo. Nuvuga ngo hagiye physically, hagiye amaguru, hagiye amaboko, hagiye imyenda, hagiye ibikapo, ariko ibitekerereze nyabyo by'ishuri byasigaye mu rugo. Kuko iyo yagiye ntabwo yakoresheje ibitekerezo, yakoresheje sa presence yiwe. Niyo bahamagaye baramuhamagara ngo tel uriye ndi ku ishuri, umwarimu presence arasinya, ariko imitekerereze yiwe yagarutse kubera ko yashitse ku ishuri. Ahubwo twakagombye kujana imitekerereze tugasiga ibindi. Umuntu asize igitabo, asize ikayi yo kwigiramo, akagenda ariko afite kwiga, yagenda ku ishuri yashikaga bakiga barangiza akabwira mugenzi ati pezi ikayi naje gukopa ibindi bintu ibi twanditse nko je nasize ikayi. Rero umunyabwenge nawe agera muri urwo rwego. Iyo umuntu afite ubumenyi, umuntu afite ubwenge, ni ukuvuga ngo imitekerereze yawe ntabwo isigara aho ugeze. Nuvuga ngo aho ugeze hose ntukoreresha imitekerereze yawe usanze, aho gukoresha imitekerereze kuko nawe utekereza. Akenshi murabona nk'abantu bageze duhereye muri kino gihugu cya Kenya, n'abari mu Buganda, bari mu Rwanda, bari mu bihugu bindi bya Afrika, usanga haracyari imisho. Usanga umwana w'umusore ashobora gukora ibiteye isoni, ashobora kujya mu bindi bite, ariko akagira akantu kamukingira ko kubona abandi, bigatuma ako kabagashusho kamukingira. Ariko muri we, muri capacité y'ubwenge yararangije azakora ibiteye isoni. Ariko none tugere mu bihugu by'Uburayi, bihugu nyine biriya by'abazungu, za Amerika, za Canada, za Australia, mu Bwongereza, hehe, ubu nyine bageze mu rwego umwana yicara akabwira umubyeyi we ati jewe ndashaka gukora kino, uzangu byemere ndagikora kuko ariko nabitekereje. Rero muri cyagi yabivuze, nubwo umubyeyi yo bafite capacity imeze gute kuvuga ngo agarure wa mwana watekereje ya mitekerereze yo kuvuga ngo jewe ndakora ico nshaka, kandi atari cyiza pe, ari kibi, akeneye kumumuga ati ndagenda imwe urumogi n'impanda hamagara polisi. Ni ukuvuga ngo wa mwana ya mitekerereze yiwe iragoye kugira ngo yishindure. Ariko dushizemo imbaraga zo gushakisha ubwenge, ubumenyi imbere, uzugira ngo uvuge ico bakubwiye, ukumva inama, ukumva reaction, ukumva igishobora kuba risque, ukumva igishobora kuba consequence, ugashobora kumenya igishobora kuba ingaruka simusiga y'ubuzima bwawe. Rero kwiga nakamaro. Kwiga nukongera kandi kwisana, nukongera kandi gutera imbuto, ukongera kandi ukayimeneraho amazi, ukongera kandi ugasenga imvura ikagwa. Iyo noneho ya mbuto imeze ikura ishisha, ikura imeze neza. Noneho muri kwa gushisha nimwo hatangira kuvamo nk'ikingi, nk'umwagi, ukazamuka ukazavamo ikigori. Rero iyo umuntu afite ubwenge, hari ukuntu azatangira gukura, agatangira azamuka mu mitekerereze, agakomeza akagira. Rero bavandimwe, ababyeyi bacu, bakuru bacu, barumuna bacu, abantu bose badukurikira mwese bumva uru rurimi, tuzogera naho tuzakoresha n'izindi ndimi mu minsi mikeya, kuko nazo zimwe turazizi, kugira ngo tuzofashe n'abandi bantu bose. Tabwo tugomba kuba dufite ligne yo kulokalize gusa ubwoko bumwe cyangwa se abantu bavuga uru rurimi batwumva. Oya, turashaka yuko abatuye isi yose, kuko tugomba kugazura imitekerereze, tidutekereze twebwe tugatekerereza isi, kuko nidutekereza twenyine hari ahantu tuzoshika tukayoba. Ariko nidutekereza dutekerereza isi, bizadufasha no kugira indi myumvire itandukanye. Nk'umuntu wadekuvurire Amerika uriya Christophe Colomb, umunsi agera muri Amerika yasanze ari ahantu hadatuwe, asanga ari ahantu hadatuwe, hari aho ngaho gusa ari ibintu gwiza. N'ubu nyine Amerika nini cyane cyane ntihatuwe, niyo mpamvu mubona batwara bimukira kugira ngo bajye kubafasha. Kuko Christophe Colomb yarafite imitekerereze itekerereza kure cyane, ntiyakunze kubona ahantu hadatuwe ngo avuge ngo reka mpafinsha ahandi yaratukwara ahandi yaratuye. Rero iyo umuntu afite imitekerereze igise, hanaho usubwera naho nubwo bigoye, ariko ukavuga ngo hano hantu ndahatura ejo hazabyaza umusaruro. Nubwo uyu muntu afite ubwenge, azavuga ngo muri buno buzima mbayemo ndashakisha ubwenge, ndashira abana ku ishuri, ndafasha abavandimwe. Ni ukuvuga ngo iyo utabikoze uba uri mu risque yo gusenya
yo gusenya ubuzima bwawe n'ubazagukurikira. Hari akandi kantu inza nkunda kubwira abantu cyane, burya ifaranga sizo zikora ibikorwa, ariko abantu benshi bazavuga ngo ifaranga nizo zikora ibikorwa. Oya, ni ukuvuga ngo ibitekerezo nibyo bikora ibikorwa, ahubwo ifaranga zikuzuza imitekerereze watekereje. Nimba nje unatekereje kuja guhaha kuri supermarket, nuvuga ngo ndashika muri supermarket ntanga ifaranga arizo zigura kijya kintu, ariko ifaranga ntizatekereje ngo zimbwire ngo nje muri supermarket mfata ikintu. Nuvuga ngo umunyabwenge nibuze utekereza agatekerereza icyo agomba gukora mu byo afite kugira ngo agere kuri kiriya kintu. Rero turashaka yuko muri bino biganiro kuri no channel Nkuru TV, ndashaka yuko tugirira imitekerereze yagutse. Nuvuga ngo uko ukunda kurya buri munsi, iyo utagaburiye stoma icyambere irataka, kandi itatse ntikubwira ngo ndatase, ahubwo irakurya ikakubabaza. Nawe uzuza wumva mu gitondo, nimba ushobora kuzuka udasonye igitabo, ushobora kubona umwana wawe atasoma atagira, gerageza umubwire ngo ihangane nawe urebe kano kantu, nubwo atobazi gusoma hangane umuhezi yindi bitekerereze yajya hantu. Twavuze ngo kuja mu ishuri siko twavuze ngo niko kwerekana yuko umuntu afite inararwe. Oya, haba no kumva inama. Iyo umuntu yumvishije inama, nuvuga ngo abari mu ishuri ryo guhindura imitekerereze y'ivyo yumva. Rero bavandimwe, turavuze ngo mukomeze mudukurikire. Ubutaha tuzababwira ikiganiro kivuga ngo abatuye mu isi n'abagaciro, ariko cyane cyane abagomba gutura mu isi n'abantu bafite ico bamenye. Rero bavandimwe, dukomeje kubabwira ngo mukomeze mudukurikire kandi mukomeze mudushigikire, turi kumwe namwe. Kandi ico tubizeza kandi ico tubabwira, twavuze yuko twebwe tuzavuga ibijanye n'ubumenyi n'iyobokamana. Ubutaha tuzababwira hejuru y'iyobokamana, uburyo umuntu agomba kugira ubwenge nabwo bw'Imana. Nuvuga ngo ubu bwenge tuvuze buradufasha, ariko iyo umuntu afite ubwenge, Salomo Imana aramubajira bonse niko ushaka, vuga ikintu kimushaka arico ngukorera. Salomo aravuga ngo, kandi Salomo yagiye ku buyobozi, yagiye kuba umwami, yagiye kuba uyoboye Israeli, yari umwana mutoya pe. Aravuga ngo nta kindi kintu nshoboza kugira ngo nyobore bano bantu bandenze ibitekerezo, bandenze imyaka, nta kindi kintu nosaba Imana kugira ngo mpeze, igomba kumpeza ubwenge, kuko nimara kugira ubwenge aba bantu ntibazonane, aba bantu nzobashobora. Rero Salomo asaba ubwenge, ntiyasabye icubahiro, ntiyasabye ifaranga, ntiyasabye abana benshi, ntiyasabye amasambu, ntiyasabye ubwenge. Kubera ko ubwenge Salomo yasabye ubwenge, yarashingiye ku bintu bibiri. Nuvuga ngo ubwenge nibwo bukaruma ikibazo, ubwenge nibwo bugira icyerekezo, ubwenge nibwo bugira vision, ubwenge nibwo bubasha gutanga igisubizo. Rero bavandimwe, kuko Salomo yasabye ubwenge abusaba Imana, nuko ubwenge n'ubw'agaciro, ubwenge ni ikintu gikomeye, ubwenge ni ikintu gifite valere y'agaciro. Nuvuga ngo uko kushimira gusanga ahantu hari korta zenke, ahantu hari zahabu, ugashikuka bakavuga ngo yitore ku buntu uyitwara ushaka, ariko uzoza wumva mu bwigwa ifite ubushobozi bwo kugira ngo uburyo ushobora kwiga, ushobora kufite umuryango ushobora kukwigisha, uzuza ubagerageza ubahate kugira ngo urebe uko bugufasha ukiga, kuko ni wiga uzarengera ibintu byinshi. N'abantu bazakunda kutigisha abandi bafite ubushobozi, nuvuga ngo kumuriremera agasanduka mugafata ifunguzo mukagafunga. Nuvuga ngo kajya gasanduka muragafite, mwari mufite n'ifunguzo, ariko kumurafata za funguzo akajya gasanduka mugafata mukazita. Nimba warafasha gasanduka kawe ukakagura ifunguzo kubera ko washizemo iby'agaciro, iyo udahashije gufasha kwigisha umuntu runaka kandi ufite ubushobozi, muvukana mufite amasano, nukuvuga ngo ufashe za funguzo zo gufashe gufungura kajya gasanduka, ufashe ukazita, kandi iyo uzitaye bizogusaba kandi gukwamisha yagufuri kugira ngo ugere kubyo washizemo, kugira ngo uzosubire kandi ubone urya muntu ko mujana mu bitekerezo, bizogusaba gusenya ikinyejana cyinshi kugira ngo muzongere kandi muhuze. Rero bavandimwe, mugira amahoro kandi mudukurikire, natwe tuzakomeza tubazanire ibintu byiza. Yesu akomeza abagirire neza. Murakoze.